khwang choi tha kan lo thleng ta vein hi ni khat October ania chubai kan buk veka cheu tukin jinga hian politics huang kan han ti re dona eta hian Mizoram chung thil thleng te le Indiaram chung te le Indiaram pon te po kan han lor kwal le dona ni ole rela lo lut ta sarang thlengin rela ron lu tak nu hian khwal jin kan nga ta sot maya YouTube vela kan lo en thina po khan khwal jin tam ta kan ron lu zia te po kan huwa ILP check na ILP counter ain de lo wanga thui tak tak in tlaranga ije te po kan lo mu kha Indiaram hundang ai hian danglam na hanei vea tanel tam ta ko oma lei sang tak tak ko oma kutup minar ai sang te po he rel kong le ya hian kan nei ani kha chung te le Mizoram ram ngo rei dup mai te tianga khorel thil nature abikin ram ngo angte rel tlanpa langjur mai te su mitam tak mu cha kania heng ringot te po hi Mizoram an ron tlot chak na chan pakhatani tiang chuan heng khwal sin ron lu jut te hi Mizoram om hlen an tum vek lem lova a then chu lang ron kal Mizoram ron mu chak ve rim tam tak te pon omani heta hian khwal jin kan nga sota chuti lai chuan tourism lampo hian in buat sei thatangai vio mai tourism lama hian ingang takin nge khwal jin kan hip thei dan turte hei hi Mizoram sum na thatak ani dona tourism department hi ta hian adon thleng rul ruzau taka kan lo siam te po hiangai khop mai chuti rol chuanin jin khothong satliani lo Mizorama sum don na emo na tho tumaron lut an tam sau don boka henga hian ILP mumal zoka kan kalpui hi ngai khop maya ILP check dara hian system thazok te po kan kalpui angai ta khop mai kan puang tanul maya adan diklapa ILP manga Mizoram na thokaron lut te po hi ILP validity atopa thon ki remo atianga renew sakemo kha an tam lo nin soi thinani tren khatte hi chu an permit top nuwa po nadang an thok zela kang hau kha namdang Mizoram na thok tamna chan pakhat te po hi ni ome na thok kan duwa kan chalu ta kan sponsor ani chuan permit zoa renew emo an permit to phuna thon kirte kha kan mo phurna ni ti hre le tengu nimin chonu khan MZP General Headquarters Aizol chuan MZP Conference Hola Executive Meeting voi zaruk somli pasari na hannaya tun sang le somni panga ni sari drama avoi khatna hani Sarang Rail Station tlo chungchang inner line permit ILP check chungchang te student aid fund siam chungchang te le pol chung thil poimo rang te an rail MZP chuan Sarang Rail Station namdang lo lu dan endika tlo thoi ni se tin an rela ILP po Aizol khopui chunga hun remchang masabera check ni se anti ILP pek chu ani dan le ILP kan mandana te thilfel tok lo tam taka omni in an hria a zirchian na nei nge yantum meeting a hian zirlai har sa te tranpuina tur student aid fund po arang lama siam ni se tin an rela student aid fund rules le guidelines mumal tak siam ani huna zirlai ten an man tangkai thei turin deal thei turin chhop chuani se anti bokani meeting a chuan International Trade Expo Aizol nei tur chungchang an ngei tu boka Mizoram Merchant Association mi ma ten en joint meeting nei ho to nia Mizomi puiten helai hmuna namdang ron sum dong te dor lo tur le namdang hne na sum do na ta na ming ho tir lo turin MZP chuan Mizomi puite angen non ani hi poimo khop mai nam mel mani na ni Mizoming hoa namdang sum don tir hi a hlok na chu kan tel ani mai thai ma ro chu Mizoram hral na dik takani FCAA Mizoram hral ti ai khan mani ming hoa Mizoram namdang sum don na kal tir hi Mizote ta na poizok ti te hi hria ila hetiang ti thin kan omani chuan sarkara po report relovila chutiang ti kan lo omani chuan sim wangila a thawme ramle nam mel mani na ani ti han thar le teng u khai ruihlo kan buai puya ruihlo do pol tam tak kan oma kan man reng boka chuti lai chuan ruihlo ngai to te ruihlo lo ti to te en kol hi kan hlam chhia thiang chuang lo ani harm reduction chungchanga hian malak na lian tak kalpui mek zel ani boka tin ti dan thar thajok te po duan chua chhome ka ni boka hemi chungchanga malak na hi thilpoi mota ka ni hrim ani kan thalai ruihlo ngai mek te en kol dam chungchang te le andam huna anei jonna tur le an ma khwa thlir pui po hi thilpoi motak le kan ti tur te po ni in a hriat ani Mizoram Sarkar le Senate Revival le Central OMA te tang hawina ruihlo ngai te chan suwa na atana an buat sei hulhiap short stay center batch alina chu nimin pia tang khan tranani ni somni chunga ole don hulhiap SSC short stay center
Bechelina hian mi jani velan luta an lu ma in nimin pia khan Central OMA Hall le bong kon OMA Hall la thil poimo te hril fia an ni camper te don son na le thana in khoma hian huliap SSC Core Committee Chairman Malsom Zolaral te Mizoram Youth Commission Chairman Baka Aizol SP Zarzolin Van Chongte Excise and Narcotics Joint Commissioner Peter Zoming Thangatele Central OMA Treasurer Roni Thangaten an Troy Ombokani Hulhiap SSC a hian ruihlho ngai te chu Sinat Revival Camping Center Siphir nei boya ni somni chung en kolan ni dona atir lam ni som chung chu detoxification hunatan man turania chumi zoa ninga chung psychological counseling nei tur nei in atop lam ninga chung chu Revival Camping nei puin ni bok thina ni Hulhiap SSC Short Stay Center Bech masalama chuak to mi engamaza chu kuthen thiam jirna skill development training nei puan ni toa sarkar atanga certificate dongin mani ke adinga ejana bulan tran theina turin malak puania chutianga bultran pui po chuanom nual to ni in sarkar thu chua chuan atar langani hei hi thil poimo takania sarkar hian se thon kha hetiang lam en kolna tan ruam man na khan kalpuania maro chutuna hian en kolna konga sarkar hian midang kuta hlan privatize mo pole mo korhan kuta hlan te kan ngai tuania chutang chuan rei takanin dor hnuwa sinot lam hian an la don ta ni ta khan media lama kan lo mu to kha hei hi thil poimo takani rengani lo kan dawa kan mana athana me umai maro churi lo ngai to te en kol ne hi malak nge ngai thil hani ve boka kan tu le fa kan thalai te ruihlo boya tang mi sangtel te meu chan chuana chutenga kalpui chu kauran rong bol na ponia sarkar ta na mi le sa chan chuana na le resource mumal ni lo sarkar tan po he ramle namta na resource tangkai thalai rolte chutianga chan chuana kalpui chu timak mo ni ve boko me heti la hian aizola taxi permit kan peridon lo ti in transport minister chuana soya hethil hian ngai tuana ti thui khop maya two wheeler taxi kha aizola chon ti hian kan nei chawania ta tran tira khan soisel na te pon oma maro chu thil thar hlau reng kan ni na kharon langa two wheeler taxi te chu tiang hian tangkai berber te pon ni chawa tuna hian two wheeler mai ba ka taxi permit te po atharin pek ani to lo thu transport minister chuana soi tuna hian engzat chiange aizol kho chunga hian taxi service le two wheeler poni se engzat nge service omme khi hriat ni lo ma se an tam to khat ve viau to a tuna omchin hi chu anin dei viau ni te pona hriat ani zep na kemo sarkar local ta khan politics khelna nemo politics thila mani mi le sa indu sakna man ruwa te po man na lo ni thin ni in media lama te po tarla na lo ni to a atak takani MP jong kai ni chuan kan hrelo na a tuna hian sarkar thar hian permit pe chole ta chur se mi ejon na ti chiat sak an ni don ti na ani ber mai tiang chuan an in tram chua thei mai don ni te pona hriata hi wang hian he sarkar hian permit thar pek chu ani lo thu an transport minister chuan a soi hi malak na thatak le malak na hoi san thlak tak ni te pona hriata ni a chan chu party mi le sa tam tak hetiang deal le du hi anom ve ngei na rin oma sarkar po an norin an karna viawin rin om chutiang chungchunga pek chu ani don lo pek chu alani lo tia minister an tong chok hi thillom takani transport minister puvanel hana chuan aizol khopuyatan four wheeler taxi le two wheeler taxi an pek chua don ri lo thu le an sarkar nuwa aizola taxi permit an le pek chua lo thu a soi transport minister chuan aizol khopuya four wheeler le two wheeler taxi atam to ni na soya tunin huna chuan adin na tur po in dei meu to lovani kan pek bel le chuan anin di buayanga anei to sa te eizon na ti chiat sakan hlawani hati puvanel hana chuan ZPM party mi te point taxi permit an du ve hle ti soin tundin huna four wheeler taxi le two wheeler taxi khaltu te hi MNF le Congress party sarkar la ya pek vekan ni kan party atangin min nor na sa ve hle ya ma se anei mek te din hun kan thlir puyangai hati an sarkar nuwa aizol tan taxi permit an le pek chhualo thu a soi transport minister chuan aizol khopuya taxi te din mun uluk taka an vil reng thu soin tundin huna chuan permit pek chua beltum na kan nei ri lova nakin hun zela kan pe chuak don MT ero soilok thei ani lo ati khopui danga tan chuan taxi permit pek chu ani thu soin puvanlel hlana transport minister chuan deal na ron lut te
State Transport Authority ชวนอุลุกตะกินันlo thli thlaya chu ta tang chuan pek oma ngai te chu an pe chuak thin Aizol ni lo tan chuan taxi permit an pek chua ve nual to thu a soibok Transport Minister soidanin Mexico ple auto rickshaw deal na po alut ve reng thina chung te chu STA in anzir chiang zela anzir chian nuwa pek oma ngai te an pe thin ni in a soibok Sarkar malakna thang te hi chu fak an ngai chuan kan fak zel mai tura ngai la social an ngai ni ero chuan kan social hre don lo ti kha channel clear tu ten han hre vele ta ila heti lai hian dam pabial by election nei turin an bial mi puite chuan ril ru an puwa cha me ka ni borok po atang chho tan viawa campaign thom hre tur om chho ta viau mai chu di lai chuan party te hanin sot na le hanin beinang ri te po hre tur om chho ve tanok mai amak love in than boru kena rin chua pakhat poni ve renga ni somthum thakwa sang hele somni panga chhun khan dampa assembly constituency by election lo om turata na final electoral roll chu mami district election officer kelal tlom lawan DC conference hall mami ta atlang zarta dampa bial MLA by election nei huna man tur final electoral roll vote nei zongjong mi pa sing khat zaruk panga le meichia sing khat za somret panga an oma an vain sing ni za sari somkwa an ni draft roll atanga vote nei punna chu voter zathum somriat panga an nia final roll tlang zarta ka hian polling station somli pakhata omdona polling station pakhat zela vote nei hi zanga pasari om anga chuta nia voters lemna ber hi zopui polling station hania voter somthum an om voter tamna ber chu silsuri wan ni in eta hian voter sangkhat za pathum an oma service voter hi za som panga nombokani nimin khan dampa assembly constituency final electoral roll tlang zarta ka hian pukelal tlom lawa district election officer chon political party ayo te hna a hlan ngalani heti lai hian October ni khat sang nile somni panga voin chonhudar ni hian Mizoram Movement for All Pension Scheme MIMOPS chuan vana pa hall kota peaceful rally na antum Mizoram Movement for All Pension Scheme MIMOPS chuan sarkar na thoksinga National Pension Scheme NPS mangte anni thuan soya mi singkhat sang ni borvel anni NPS a hian state sarkar in central noya agency pakhata thlatin sarkar na thoklo atanga za asoma tanga som pare ta contribute tuna Mizoram budget atanga thlakhat chhunlu cheng vebel cheruk point panga atling don towa apun bel zel bok ni in an soi India rampum huapin state thrang ten NPS dulo na le dodal na an kalpui zela MIMOPS chuan Mizoram po state thren khat hnung zuin NPS nuaibawa CCS pension rule sangkha zuko somsari pani mangvek turle state sarkar in control GPF account pension fund khol zok turin sarkar an deal meka chuwangin until deal tarlan na le norna dipma formin peaceful rally hi nei antum hani Jammu and Kashmir ladaka chuan buena ha omme kani kha Indiaram chung politics le Indiaram chung news tanga event chuan kan hret to ari nombok ladaka hian mani ro in rela chutianga body shan naya kal du polan oma henghau hian in ma an la tuna hen buena ha chuak me kani kha ladaka le apex body LAB in state ni na le 6 schedule a hlan kai phut na nor an huai hot kal zela hian buena la chuak zela kar liam ta ni nga ni atanga curfew puan chu nimin lam thleng po khan hli ala ni lo le khopui huam chunga hian internet service ti top chhun zomani bokani official lam chuan curfew puan chhun zom hi lieutenant governor Kevinder Guptan ven himna din hun en non tura high level meeting a ka wang nia tarlan ani curfew puan na huam chunga hian boru karal muang to hle a mase curfew puan le internet ti to ba ka mi panga ai tampun khom khapna chu la kalpui chhun zomania karliam ta buena chuak wang khan mi za somnga chuang an hliama anjinga hian police somriat an tela nor huai hot zinga mi somruk chuang hren ni in councillor pahnian tel hani Congress hruai tu le Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi chuan ladaka thil thleng wangin sarkar lei puedema nor huai hot tu ten an thil nge chu ti hlotlin sak thuai tura adu thule National Security Act NSA manga climate activist Sonam Wangchuk manani chu poyati thu eksa po eksa tarlang Rahul Gandhi chuan ladak mi puinun phungle ziarang te chu BJP le RSS chuan an beisaka akhai pa ber Wangchuk lungina an khung sak boka in thana tharum thona le in vauna te chu ti top ni ro se ti na soi
Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah Poin sarkar lai pui chu JNK le dak phat san tuwa le an thil tiam state a hlan kai le na ti khot lai na chuan an rin na sa takena ti chet thu soin Kashmir ina rasat na to te soin state ni na pek let ani chuan ram lei lungchau ni lovin Kashmiri te thinlung ani tuni na apelet le don ni in na soi ani kan hre tangin BJP sarkar khan Jammu and Kashmir kha Union Territory a ada le tani kha hei security lam ngai tuin India ram ven himna lam ngai tuin thil tu le poimo takni in rorelai BJP sarkar khan an hria a chuwangin helai bial in hung bing na special provision te po an hli saka chutiang chuan ma an la ani kha nimin jing lama khan kan tar lang to mawe state na kha mawe so hi sarkar lai pui hian nuai bawan tum to hun rai takata to India ram chok boi tu te singa mi helpol an nia tuna hian central chuan nuai bo turin thupe ka ti chuak to ni kumlama tang khan hei malak na hakal to ni Union Home Minister Amit Shah chuan chulni liam ta a Dr. Syama Prasad Mukherjee Research Foundation in an buat sai Naxal Mukh Bharat Ending Red Terror under Prime Minister Narendra Modi's leadership hi thupui mangin thu asoya Maoist laka inka hai puana ni don lova an silai an tungani chuan lom taka don son an ni tur thu asoi sarkar le pui chuan kumsang hela som ni paruk mar chini somthum pakhat ma in Maoist helle an ngai dan thlop tu te chu nuai chimi vek an tum thu an puang to ni kha sa chuan tun thatir lama Communist Party of India Maoist lekha thon ni om tak chungchang soin tun haya ril ruti buai thei tur ni om tak lekha inpek duna ni om tak chu adara ma se in ka hai puana ni don lo inpek in du chuan in silai tung ro ti chuan chom dol na po in dongang ati kan ram kan independent hlim khan kan ra thei hle a mun rang ranga ma son na kal rual thei lova tuna chuan khang din hun te kha adang to leftist zong le akal phung thlop tu te chu in peturin ka du ani ti in sa chuan Maoist te ange ni na cha ani Maoist chungchang po hi thui tak ran pa video siamna thamania enge hetianga nomna chan enge sarkar an do dal na chan ti te po thuk takin political thil dewin thil hi kala hei hi soi tham fe ani heti la hian Iran chuan Israel ta na en thatu nia an ngai mi poimo jinga mi Baman Chaubi al santi chu an khai hlum ni in an soi kumin jun thlai Israel ne na anin do nuwa Israel tho pui tu nia pu mi som chu an ti hlum ta Iran hian Israeli intelligence service Mossad ta na thokle injom na nei nia an pu mi enge Mossad an lo ti hlum to boka tun thatir lama khan Israel ta na thok tu en thatu nia pu Barak Sabaji chu an lo ti hlum to bok Mossad hian Baman hi sarkar institution data an nei theina tan an tho puya heba ka hen Iran in electronic bungro alak lu dan te po an chui bok ni in Iran Judiciary News Agency misan chuan atar lang Oslo a mun puina Iran Human Rights le Washington DC a Abdurrahman Baroman Center for Human Rights chuan Iran sarkar hian kumina mi sang khat chuang ati hlum to ni in asoya sarkar lamin report kim changan puangzar lawan puangzar du lawa hei wang hian hei ai po hian atam to zok arin thu asoi Nepal khan boi view maya khovel ngai venania khovel mi puinan thira keni Mizoram atang pon an chanchin kha kan ngai ven viawani kha an sarkar kaldik lo wangte corruption khan thuk taka zunga kaya wangte khatiang kha air chuana chan takte ponia maro chuan boina chan bulbera kha application rang tunlai thalai na an khoi ber application tam tak Facebook te WhatsApp te Instagram te khatiang application som ni borvel zet kha Nepal sarkar khan an be na Nepal ram chunga khoi an phal lawa an khapani kha kha boina ir chuana chan pakhat ponia an kal chho zela an vung chho zela eiruk na luta an tiang khan sarkar ei ru le hlem hle te physically takin an khoya an soi sa a khovel hriat an pholang hiala ni kha khatiang khan zel te anti chia mitang te an chuaka parliament building hial an hala khawang khan Nepal chu asopro pha hle ani Nepala Gen Z generation Z te nor hoi hotlaya an ram chung zel rang atlan chuak jinga mi sang sari jasari chu zela dalet le an ni to ni in thu nei tu ten an soi September ni riat le ni ko a generation Z nor hoi hotlaya zel tang klan chuak mi sing khat changli zanga somnga pariat an om ni in Prison Management Department chuan atar langa security force te nena anin ti boina tang zinga soman thibok tang klan chuak te zon na hi tho chun jom hala nia tren khat chu mania in pe te an oma
atam jok ero security force te na an man le te an ni laman lo dang te zon na hi tho me ka ni bok generation ji nor hoi hotte bei an ni chungchang chuina turadin judicial commission chuan an ram prime minister hlui KP Sharma Oli le a official hlui pali te an passport lak sak tura arot nuwa nimin khan ram danga an jin chhuwa khap sak an ni rampona an jin chhuwa an khap te hi Prime Minister Hlui Oli ba ka Home Minister Hlui Ramesh Lekak te National Investigation Department Security Agency Hlui Hutaras Thapa te le senior bureaucrat pani te antel Commission member Bigyan Raj Sharma chuan Oli le a official te hian Kathmandu an chhuwa san du ani point phalna an di langai ti a hriat tir enghuna po nor huai hota buaina chuak chungchang chuina thu zo fia tura kaule inlan tura anin peirenga ngai ni na soi Prime Minister Hlui Oli hian Prime Minister atanga aban hnuwa mi pui hmuwa thu a soina ma sabera nor huai hotte kap turin police te thu apek lo thu a soi hani Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industries FNCCI chuan nor huai hotna buaina chuak awanga private sector te chum chan chu US dollar makna doi zoruk vela tling ni inan chhut bokani ole khati chin akhan kan han du tok le photanga kan mai thlak ta ka tanga kan hol zonga omani chuan kan vei zong te omani chuan comment lama kan soi khom vele don nia khati chin akhan han du tok le photanga dam te in kan omanga pathian jar kan damani chuan voin tlai lama khovel thu tharin dona thu thar le rambial buaina te international news politics le kai hnai thu thar te kan ngai thlale vek don nia